Jesu Kristo ka mempa arwaya, kapio japa sero pine mempe kai pa asansa, nempalo komo ngunu mjala sero aloni timi bidu. Sero ngunu James chapter 1 verse 17 sim kakasa, so ludo, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Seka versi ngunu mi kaluko pamudo ne jalo aya ami ai ngunu mi bidu hepine abako oke. Hala luko do pine abaka huto ngunu aron dokanduke, ngunu ayo dokanduke. Danyi aro chala la alinyo aduku o ayo kamododu. Lekin pine ka huto alo sejalo ayo sejalo dokami ari dodu ke la ngunu miso luko do. Seka chapter sim kakako James melaja Christian atami mo ludo ngunu ko nejalo sangolena aci pine ayaku pake bidune. Hopa ngunu ka ayamane ayo trial and temptation ayo pine ko kla ado insalya yo. Heka trial and temptation ayo ato mia ayapa hengkas tolya. Ngo inga mabopia, ngo mugia mabopia. Ngo pine ka hengko das da pia. Hala tonsado. Hopa sikso mo luko pa kamudone. Pine ka huto dokami ari la doduke. Hopa ngunumi kamo ganda da yayo. Huto gana da tolya. Pine ka lidio da tolya. Hala ludo. Heka hao ngunumi luko don si ngunu ka sangole nao nijalo ngunumi bichi pine abako oke. Hemi mulanja si pine ka bine, pine ka arwayane. Hala hengla la pine ma asantolya. Hala ludo. Hopa ngunu Christian atang ngunu nijalo ami ai pai jalo hemi pine ka lidio alila la ngun dedication part namudu. Sisi mata gari pai jalo ngunu redo budo koda hemi pine ka ala aledu. Ude jalo mudo koda pine ka ala aledu. Hoempe atua ama bos tu ami ai pai do jalo sismata mobile po redo jalo pine ka ala aledo. Nempa hepi aledu ne lukoda pine ka bine. So luto lado ne jalo bici pine ka bine ke. Hala hopa melaja seka bers ka lunim tagesa. Pine ka lidio dala insamusa, pine lo yang ko dupa, pine lo arwaya do ko dupa. Melaja misalo pine yang kincho, pine ka arwaya do kincho. Amen.